جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pengintan usiku Allah subhanahu wa ta'ala aidna lalayon itufikin rakatano nagiyang ko to ikasuswat yan na Allah subhanahu wa ta'ala malagit sugalabak so katero. Okay. Ako balasan wallah ging tandingan sa ging kaya alqanitatu salihat lang kalud langon baluin o Allah subhanahu wa ta'ala aging kaya galbaki wa mapia amapat si ko mga timbangan o amali wa mga pipiyasi sa alungan na mori. Ayabu mapamugusang siya naging kaya sa timan hadith mababa hadith Arab sa kwan batanurun makwa sa apia malumay to ndauan si ko agama tanu agama Islam na makanggir tanu aguna. Okay, si ko ditanu di ka pagintaw sang kai a dunia. Gin kay hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si matatabusi ko al-arba'in an-nawawiyya na mababay ni hadith na kita kabasa talo madakal miyestim ba tumaw na masaging hadith ang mga hukuman aroiran piyaka kinwa saging kai hadith. Tayyib. Gin kay hadith na ayakini lapya taging hadith na tingin manaya an Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. لم يغبب بحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ميغبون كي محمد أبي محمد الحسن بن علي sibti Rasulillah to ni mana sibat ay mana sibat na giyang ko to ibarat na so mama na anawata iyan babay na suwata o wata na babay na giti sibat ama na apo wa giti midano hafid aguso sibat na suwata o wata ka babay so hafid na suwata o wata ka mama nagiti hafid pamana apo. Gin kaya Al-Hasan na giso apo Nabi sallallahu alaihi wasallam awataw Ali bin Abi Talib. Miyakapon ki Abi Muhammad askanya si Al-Hasan awatay Ali bin Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam apo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amiyasot kaya wallah adwa. Tigian atemiteron si Muhammad Al-Hasan tigian ay tigin na minilangagag ng si Rasulullah minilangagag na tigian so katero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aging utwa biyete tanong da' ma yuribuka ila ma la yuribuk bagakan ka so siyay ampiad no na siyay aging uta siyay na maalangan ng kaun o di na knabakong tutak na oy paman nakatatago ng syaray syak kaalangan lang barat na di ka makatatak na bagakan ka pagiyang kutwa di kong tatak na si kasong ko ay mananiyan na siya'y akan tatak na kon knaba kon maalangan lang makasisigurado kon tayo gin kay hadith rawahu Tirmidhi wan Nasa'i wa qala Tirmidhi hadithun hasanun sahih. Gin kay hadith dito abu sa tanong gin kay hadith na benar o may to hadith na malaaka ko na guna. Tayo. Kita kabisa tanong
Akatur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agin kaya kemudian tanong. Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Bagang ka sunganin asyay ama alang-alang kaon katataguan kaon sa syak. Katataguan kaon sa paman na di rum tetak na suginawang ka. Oy, pamawan na di tetak na. Oy, nasika sungko tetak na kaon ada baun kasiyang ka. Oy. So mga ulama, balabo sa mga fuqaha na ginkay hadis na madakla miyak istinbatiran miyak kuwairan ang mga hukuman. Okay. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napid sa ibabagirun wallah apaman na kibibidaian si iku mga tao nagiyang kutuwa kat terus kanian sa mababa o giid nagyang takaturuan na mababa na miya kalala at kakuan aguna. Okay. Gyan kaya hadis abiyate tano na pakanggay guna si iko mga simba si iko ay manan na di kapaging tao umano siya si iko dinandiki ay manan yan na tumlangan si ko mga tao, dinandikiran di kipiking bibitirai, kip muamalan si ko mga tao, agusi ko pamanakukuman si ko mga kapangaruma, na kusuma ulama na kumino silang saging sang kaya hadis sa mga hukuman, para hukuman si ko mga simba, si ko ki muamalan si ko mga tao, agusi ko mga kukuman si ko mga kapangarma. Ito na ibarat yan. Para may ibarat tanong, ang tanong ka sa buti pipya. Bismillah. Ibarat, nasi ko simba ibarat. Miya kapag bidas ka ito, napsimbayan ka ibarat. Simbayan ka ibarat sa Salatul Maghrib. Yung maso Maghrib, napsimbayan ka. Gito na mga pagbidas ka. Na miya lang ka, tingin na, ino mga day. Giyang kai, kaya pagbidasakan, giyang kaya kapsimbayan ka na, kaya batalan ako mga diyo, anta ka daw kabatali. Okay. At yung Rasulullah, da' ma yuribuk ila ma la yuribuk. Baga kan kaso, sisang ka na songka po, nabakong sisang ka. Okay. Ay mes di mo ito mga ulama, miya ko mga ulama, ako kumasaging hadith, nagyang tatigong mga ulama. Qaida, formula ibarat, qaida, at tigin manaya al-yaqin la yazulu bisyak. Ay manaw to na. So pamana tetaknaon yakin makasisigurado ko na dirun pagabinasaso kasing kaalangan lang. Na ibaratin sumiyaw ako sa Maghrib, ino mga di kaya butalan ako to. Bisang ka kasama no to. Okay, kaya butalan ako anta ka daw kabatali. Na aya pakasal na daw kabatali. Okay. Sama na to na, sumbayan ka sa Maghrib, kada ka kabatali. Kagiya, aya pakasal na miya pagbudas ka. Ngiti isa ko kuman. Okay. Kit kuwatan oron, do. Ibarat man na, ino mga di miya kasimbayan ako to sa, miya lang lang, miya simbayan ako to sa Maghrib, udi na miya simbayan ako sa Salatul Zuhr. Nasama na to na, kagiya ay pakasal na daw mga simbayan, na mga simbayan ka peruman. Okay. O ay ibarat, naging utakabasatan no, ay no mga di, kaya batalan ako. Naya pakasal na ad na abdas ka. Na? Sumbayang ka dun. Kagisama no to na, maalangalang ka na, aya pakasal na miya pagdas ka. Tayib. Gito kukuman naging kutuwa, miya aluy tanong. Miya istimbat, miya ko mga ulama, sa giyang kai, hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sige ibarat si ko kwan, kurumay ibarat. Okay. Sumaman natin ginain naman dito. Miyata ka mga dito so karumakan. Kaya tagun sa shock. Okay. Kaya tagun sa maalangan lang. Mga di miyata lang so karumakan. Na sama no to na danyan matalak sabab sa aya pakasal na danyan matalak. Okay. Gititigo mga ulama, qaida, okay, formula, al-yaqin la yazulu bisyak. So paman na yakin, ay man niya da, tetak na ko, makasisigurado ko na di yung pagkabila sa mga
pagkataling umarka syak maala kailangalang kaon. Okay. Ginanim pa man mga ibarat amya sabud sa giyang kanan ayamanan yan na giyang kaiya hadithu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ibarat yan pan giyang kaiya bititan wa qaida al-yaqinu la yazulu bisyak na barat na so manusia ibarat na mialang-alang oy no mga ditigin so syahid si ko kaya pangarumakan na adil tigin pamana adil bata montol sa kanyan ang takakalabos kanyan montol oy kasama no to na ay pakasan na montol lagi yung kutwa syahid siya yung kutwa kaya pangarumakan. Okay. O pa ko tugun tano ni sa paman na inang kaging kai akaida natanto kung mala akakwatan noron aguna banabusi ko mga simbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala ingay no ino na miyawsay sabab sa madakal adi maka problema di mga syakwa ibarat atigin na tuno atigin na makapira kun makapagbedes andin di tigin ni kapag bedesakan na mapikirakan kaya betalan ako. Oy. Na di tanong pakalibatan mga babayakan si ko Islam yung ka nang letara na galbak na adin akito tumpukyan ko galbak o mga syaitan at pagawaswasan niya sumano siya para kirganisi ko kip tunay niya si ko mga simbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala na para ame ko karganan sumano siya na kapag kabanin mi bagag susim batigin na tanto ko maragum sa giyang kasi baka oy giyang ko tada taromian nagtarorona ad nagkatoon tao miya ka sa pulo mga pagbedes miya ka lima mga pagbedes oy sabog sa man mga pagbedes na dataro daw mga pagbedes na ito na mga waswas to di tanong to pagunutan sabog sa pagkaragnan tanong mga syaitan oy kaantano mi kagud susim basi ko Allah subhanahu wa ta'ala na antano mi bagag gitu. Okay. Kapay pa na anak ketun ko mga pagaritan o na mga babaitan o so tigiran na ibarat na matitis ka niya sa CR ibarat ka tabir ka nubo ang mga bae matitis ka niya dataro ka na barato ka na dataro dikedas ka niya sa najis sa kapipikiran na dikedas sa najis. Okay. Nakapakayaan na si ko mga pitan na anak ketun rotan wala gidanan. Okay. Na di tanong pa man na pililingay pamalalitan no tugun sa inang ka okay kapden sa mga waswas may so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ini pamagdaw ni raktano aging kanan detaranan ato na ikip muamalan tano ki pagalibag tano si ko masa kakeswatano kakeswatano sa lagi benan agalbag aging kanan amyaloy tano okay. Dataragi yung kutwa miya kaysa na adna sa katawa sahabi sumi ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may problema si ko Nabi sallallahu alaihi wasallam katigin na tunod tigin na kagdamakan atigian adatar o bako kaya batali ibarat na dataro adna luminyo sa irakan oy kaya batalan ako oy barat na dataro na may agdamakan na ibarat na luminyo rakan na kaya batalan ako Tunay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay? إذا يأتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام على معنى الحديث يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل أنه أحدث ولم يحدث. Pagkatali umarkan رسول الله صلى الله عليه وسلم so syaitan napikipikirigar kano amike betalang ano barat na namiyagdam yung luminyor kano oy na tunay tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isbuan tano ame kumasa amagdam tano to tunay tigo Rasulullah la yansarif hatta yajida rihan aw yasma' sawtan aw kama qala alaihi salatu wassalam ame kumagdam mo to o tao barat na dataro bas kanyan barat na kaya batali ana luminyor kanyan o ay na magda mo to tawatigian na dinia diskanian dinia na to pa man at tibisa kwan
ibarat udi sembayang na diskanin pagaw udi nan kasembayang. Oway. Udi na diskanin pagbedas. Taman sa mabaw niya nagyang ko to ibarat na tabibo na mabaw niya nagyang tamadu. Anya sigurado madu. Udi naman ginagyang ko to salt gyang ko to suara gyang ko to pliur tano amaya kwan barat na ay pangabatan. Oway. Mampan sa daamya nagka, o di na daamya bong kay barat, tabiya amadu, oway, detarum yagdam kabad na lomin niyo. Raka, na di nga nutup lilingay ka, gito na syaitan to, pagwaswasan yan, subay ni Adam, buwatan o Adam, kag anyan mapikiran, tatubos kumarag nagyang kay lagi daya. Oway. Nagyang kay hadith na tanto kumana agunaw, pamako, teguntan sa pamanain ng ka, na tanto manay niya guna so balaboso ko si ko mga tao kesugat awas-was oy ka gingan na kap kesugat manusia awas-was udi na tapang si ko Allah subhanahu wa ta'ala pedito sa ibarat na katataguan sa paratiya so oripen oy ka naman nagyong kutawalay na ibarat uda matataguan na paawan mga magpatimutamukan da matataguan na tamok o di na supiti barangan Oway na, da sunat ko. Sabab sadar ka kwan kwalay da taguyan. Makasud kwalay na debu ka kwan yan. Nahayap sunwa na teko na yung utawalay ang malay pananaguan. Oway, na datar o manusia. Upuon sa manusia na tataguan mo Allah sa paratisi ko Allah. Oway, kalaksi ko Allah na gito'y sunga ng mga syaitan, pamana penggawin niran, pagawaswasan niran, para ay mananian na mablag sa tao si ko agama Islam. Okay. Ginan mga oribno Allah subhanahu wa ta'ala, pagsa kasabot sa gin kaya hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abiti tano denda muskila o permanan tano kita kata Rasulullah minimurize minilangag adi pelipatan o Hasan atau Ali bin Abi Talib bagi mutaati Rasulullah da'ma yuribuk ila ma la yuribuk bagagat kasu syai lang ulang wana syai asisangka kaun nasi kasungku syai akna bakon sisangka oway gitu. Nah pagsa kekwasagin kay hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aguna akisabutan ron na so agama tanoa agama Islam na dinian kabaya si iko mga tao. Dinang kabay si ko mga mu'min, mga muslim, mga tao, o basirang katawi sa syak, giyong utuwa kasi sangka. Oway. Data na si ko parati si ko, na di ka pa kayo bakasil ka, nung nga di pirsu Allah subhanahu wa ta'ala, nung nga di pirsu ano nga na mori. Na hindi ka pikirang araw na bagakan ka. Bagakan ka ito na tika, amantu billah. Oway. Amantu billah wa bikitabi. Piarat yang su Allah, gusto kitabiya, sa mga subuya, sa mga malaikat. Apiarat yang nanaon benar. Okay. Isa ka ko daw sa ginke guna ginke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na igira kabaya ka so kapakadidik ka so katita ka na oay na ibaga ka so mga syaya lang wala mo mga syaya pa man na di ko di sungka. Okay. Maurib lo Allah subhanahu wa ta'ala si tanubut mana rila ko niyo bamiya bubu sosieta kan panintan ko Allah subhanahu wa ta'ala kakuha ni saguna kakuan tano saguna apia maito sa siyang po teman na balasangan wala ko kiyas orang ko mga pipia ko mga pamamakin ganyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanto ko mashallah tabarakallah tanto ko masalugod nago marayag so usain ka kami ka hashay ka jazakallahu khairan pangintasi ko Allah sino ka na binugtag ta ka wala ta kanulaan o madakalataw. Amin amin lang tayo dun. Upama ko buta na bututot yagoy sa mapiyapa makinggan yan dengan tanong sa mapiyapa makinggan na tanto ko wala niya po tanong na pamang na niya suwa tanong uway pama ko yan mga tanong sa mapiyapa makinggan. So balasan o Allah so balasan o Allah so kapatid say so dito para ko pangayusiran da mushkila inshallah sara katawan tano inshallah.
maghrib. Ino to, mapiyad no to apa man na nabuto rin ito din na to may hukuman yan. Niya gabdas ta sa iko pajar na miya medyas ta dun na ayamak niya tanay na miya gabdas ta para may ka liwura may kaasa o taman sa iko maghrib. Na higdat pa man na gabdas ta na sarap kuwata so kuwan. Hukuman yan. Gina ni pitulira sa awan masah al-khufain. Okay. Ibarat na miyagubdes ako na pinit na masah ko. Ibarat na pinit na sulutaw sa medyas para aming pagubdes ako na gituwi. Dia kan pang din kita medyas ako na ibarat nagibukas po ako nun sa makaisa. Agwita diwa nga ae. Na sama to na po kumano to. Kapagay ito. Okay. Sara mga ulama na sara tigilan na dingandaan ibarat na udi na pineta na kami kung pagbidas ka na sutiran na sepo ka sa masah kita masahul khufain si sa Arab kita katanto na yun o kita ikuan eh masahul khufain na sara pineta na to kay ibarat na pinetan ka si kung ka pagbidas udi na may pagbidas ka din na pinetan ka asulot ka sa medyas para ami ko kabata na ngay ibarat kabata na tanong na pagbidas tanong nagibu ka sepo tanong di tanong pang din naging ta medyas tanong. Okay. Gitu, kapag ito, okay. Siko di Melayanayag, travel na talugaway, siko mokim, ibarat mokim na ibarat to katawan ni Buya. So kung nabadi Melayanayag, nabadi travel, ibarat na yaw walay na ibarat na sagaway, ibarat. Ititama na yan. Siko ay manan yan na di Melayanayag na talugaway. Allahu a'lam. Kaya kisabutan na daw. Okay, tanda ko masagot na lumarayag ka ka. Ako, antara pa kayo sa kaka, ibarat ko na miyapasad siran magubdas. Siyo kaya papasadiran magubdas, tasin ko ka tinggilan si ko samuyang. Nagiduan ko na miya damira na luminiw nga sambar na bus pa niyan niyo hindi dudun yan. Okay. Okay, sabutan. Gina so piyang mustita no gina na miya kaswasan na ditan na naso sahabi sa mga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigina miya damakan si ko ginawa na taro gito sabutan no kita detaro luminio na tunay tigo Rasulullah mapansada nga mandag so saut yan oy suara niya freedom niyo mapansada niyo mandag tigo Rasulullah audio na oy den niyo mandag tigo Rasulullah ikadua na den yung mabaw kita hatta la yajid rihana kita rihro na pamana miya bo bera na miya bo ngamadu ibarat oy tabir kanobu odi na da ngamandag na mabansa gito da ngamandag aguda miya bo ka na dingan no to paman dingan to bisa pamana wida kan dingan no to pili dingan no to pagiltifatan pililingain gitu dingan no to pamana puben kan no to napsimu yang ading niya ba gitu na waswas to syaitan waswas o syaitan to mambas ada mian ke dem ya bung mabadu gitu Allahu a'lam. Kesabutan na kaka alhamdulillah. So last na pa kayo sa suara kano so tafadhali. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullah. Bigla tak punya pikiran ada tak juga lagi dah makasih sama betul dan kemudian kita juga syahadat dan pikiran dia absolut dan dia pikir ada tak apa syahadat. Insyaallah sampai na sahiha. Insyaallah korek no to so sampai yang Allah taala a'lam. Okay, dokteran. Oy. Nanti puli pakai sa dinamis kalau sa dunia sa. Okay. Oy. Oy. Bersama itu sa subuh na semua sa timula ma qada ada mana qada
Nagyang mo to panita na ka na simiyang sa subo na buidan ka. Hagi kuan. Pamay na miyalit ka ibarat na miyang sabon so alungan. Miyado susubo ibarat giti ka timblian. Na simbayang ka na panita na ka buidan ka hagi mo tasubo. So pas ikadu pa kaisa ka kita paisa ka na ikadu kita paisa na simiyang ko sa sunat na sumsusunat na kabidan pa no to. Kaparabidan ka. Sarma mo nga tibo ba ibarat. Okay. Ipaguman ako saya inisugo so pamana kapakaturog kumabalaga kaya naong taon saan pakasagad balabula buso si sa abroad tigiran Saudi mga Arab pero na mga kawatan na ditaro so kanila misin na piso mga Arab siya na ditaro ko kapakatulog na kapag kalit la kalit okay dito alas 2 ala gitu langon nabusa ingid magalas dis na ilang sumataw at tuturugan o ay alas 11, alas 12. Kasi na ako na. Giti inasong Islam so kapakaturog kumabalaga. Para ang tanong pa ano kumabalaga. Pwede na ako nabotop ko pa kasi piyog siyang bendo to. Okay. Ito. Panas ka. Afwan. Lang talod namin. Okay, the problema inshallah. Sana katawan tanong inshallah. Okay, kapakapakay din. Kapakapakay. Ibarat na kuwan, pagka siyempre ibarat na singuan ka, na kinakawan ka na katawin kay Erbedin, ibarat na singuan ka na okay. Yapantasan ka awak to, ibarat na duhur na pera dapat simbayangan na ka. Ibarat na ano ka suming ibarat. Barat na sika sa Marawi barat na sunga sa Cagayan, Iligan, ito. Dapat ibarat na biang kigirapan na di pasyo din na swimming lagi luto. Okay. Na ay paisa na gito singal ka na mawatan o marani. Mamakay sa ibarat na dito ra Iligan Okay na. Okay, basta at nasingwan ka mawatan ibarat na Marawi na sunga sa Iligan. Barat na sumiyaw to na kibtul sa kuana kaplay lega. Okay, paman na kitum sa kaplay lega mawatan na ayaw ko kumanyan na kapakaya jaman ka susambayang agu kasan ka. Ato na iusayan yan ibarat na so luhur agu so asar ibarat na timur kas kanian. Ano man ni ka timuangon? Simbayang kay barat sa luhur na 2 karakata sunat. Okay. Makasay mga sa 2 karakata sunat, na simbayang masa asar na 2 karakat sunat. Giyeso si kung mga tao adim layag. Ibarat na sila umadar pamya ko tata. So kung masamaran ibarat na si kasamaran siya ko sa misiyo na mamaswak to na basta ano ni kumawak to na sadya ka paparangan na simbayan ka na sunso kadakal o rakat o luhur. Ibarat na luhur na patkarakat na gito ni simbayan ka din ay pagman kaon. Datar mabu salatul asar, datar mabu maghrib, Aisha, subuh na sadya pantagan ra kaon. Ay barat na miyong mong konsuwa ka to. Okay na simbayan ka sa din na pagalin ka sa giyang kutuwa. Kadakal o rakatian. Bida gusto di ka dimlele, ibarat na sungka ko di ka ditrabil kumya makawat-tawat na ladarpa ka kepar kaso kuan kajama gusto kakasar. Kita piya gusto itanong lagi ibarat luhur gusto asar na mau masuk luhur na sumiyang sa 2 karakata luhur nafsilam ka nafsumiyang masa 2 karakata asar na mapasa nafsilam ka. Apeda mo masuk waktu asar. Kagiti ibig kayo Islam ibarat na pamana kalibudan si kumanga tao para di silang kargenan. Datare mo muna so Maghrib, may masuk waktu Maghrib. Na kapag kasi may sa Maghrib na ugay na ya pagi mo nun na sa Maghrib na di ka pa kayo ba 2 karakat. 3 karakat din. Na mapasad ka na itimu kaunso Aisha aswa Aisha na 2 karakat. Apeda mo masuk Aisha. Siya ko mga tao so siwa liya kawan yan na miya kawat-tawatan. Ibarat na sobrahay sa oras, 2 oras, 3 oras. Tama sa kawatan yan. Ito. Allahu alam.
Panganitan wala maliwanag ito. شكرا يا شيخ. Langon tan na afwan. Rubun de metaman so paisa tano. So ko pa sa ni Hatroy, balasan ka mo sama da kalama piasa. Langon tan din. Inismi ka kami ko pulawan si ko oras ka. Allahumma amin. Wa iya khairal jaza. Nabaitan tanong so kita kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sa gini kapaudu sangar kano bala-bala sangan wallah ko kaya pamamakin giyo sa mapiya ka pamamakin negal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.